Seat belt lapen akile gari ke veke pachara jok Karbi Anglong Autonomous Council atum adai kitunang. Assistant Director of Cottage Industry and Commerce Asahem Hamren Rong Sopialong Karbi Anglong Life Pen Kahumri Dam. Assam Education Minister Ahin Pen Akang Tuyang Deng Loki Charialong Akijoy Avar Site Kipajir Pon Kichun Kipangdak. Shreya Telemedia Private Limited is inviting application to both male and female candidates to fill up the various official permanent posts of Assistant Manager, Office Staff and Branch Manager. Selected applicants are mandatory to undertake 6 to 7 months of training at Dipu, Karbi Anglong. For more queries, kindly reach out to 6900969164 or 6361352047. Karbi Anglong Life Adap Abirta long penilisami mirinhan sepi penibirtang ton pen arju panikta. Nonaka ehod mithang kido kidampen kidanglok gari motor kivek setami gari lapen towar mesen lapen kitong pura gari akili ke pachat pen kachere henlo keminailo. Athe nangli gari kevek along kai kita nangli pipi nangkilang cari do natumdo. Lasik un anpen kachere henlo keminai. Lason si Karbi Anglong pen kidanglok Assam angtangalong ki ongdung ahawaralong towar krong pli pen kidanglok National Highway atowar ansetami kimisensi ke onglo. Bangso jo gari kevek a driver atum aning hangalingsi gari ke pachat thek pononglo. Bonta Assam Sarkar hin pen DTO atuma phan kepin kharateng pen jongsi seat belt ka chipa wovela pen akile gari kevek ke pachar atum aphana bangke adai tunang popura District Transport Officer atuma phan kipalang charia sai deng pondo. Lason si Karbi Anglong Autonomous Council ke jatung gari kevek atum setami aron karkan mati seat belt ka chipa wove pen ke danglok akile gari kevek ke pachara jok adai kitunang dolo. Athe aron nake kaddu kabe aphan setami isive. Lason si Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang gari kevek akile ke pachat tik ajok surihini atangka adai areng tunang koklo. Lapenan parta EM Lunsing Teron agari setami akile ke pachara jok surihini atangka adai tunang lo. EM Prabhachandra Taro agari ke pasangang le adimalong ke pasang ajok surihini atangka adai kitunang. EM Billy Mohan Khaglari agaria long seat belt ka chepa wurve ajok surisi atangka adai kitunang. Gari kevek akile ke pachara jok EM Tangbura kiling surinya kep. MAC Helsing Rongphar suripli, MAC Kadon Terangpi surihini, MAC Long Bisambe suripli. Karbi Anglong Autonomous Council Principal Mukul Kumar Saikia setami overspeed ajok suripli atangka adai tunang lo. MAC Pawan Kumar Rai suripli lapen Anparta ARO Longbini ingti seat belt ke chepa wurve ajok surisi adai kitunang lapen Karbi Anglong Autonomous Council Senior Financial Accountant Pavitra Kumar Sarma setami akile ke pachara jok tangka suripli an adai tunang koklo. Lasi gari mesen lapen kitong pamat gari kevek ke pachara bang kachire bang si kene. Aron laki kithe giding pupe lapen kiduk ke plangpu alam amatsi awi. Lasi kido ke damabang kachire abang akinang so lapen jongsi kachire penle do dam lote nangli kisung penta jokwan po. News Report Karbi Anglong Live. Pai Chikloni Pai Krisiani Karbi Anglong Life hin pen Hamren Long Sopialong kedo Assistant Director of Cottage Industry and Commerce asa Hemalong an kahumri dampen birta kiripon. Labangso sa Hemalong pen Bhoksong along Training Center ke pondera jok Assistant Director of Cottage Industry and Commerce asahem Pasampri dang asonsi thekdamlong. West Karbi Anglong Araraphan Kipanong Pon Assistant Director of Cottage Industry and Commerce asa Hemalong hawar arathang narawar sai Kilong Pon Kavichot Kalisi Kipangram Supen Sampridang asonsi thekponlong. Kidotang ason anta Bhoksong Sports Complex along Katerek Ponpen Lamki Kipado Alamthi Assistant Director
Chandan ke gohai na hin pen pherang kiang no lamthi piklang pon মোৰ এনে মিনিষ্ট্ৰিয়েল ষ্টাফ আৰু অফিচাৰ লৈ 7 জন আছো আমি আৰু 4th গ্ৰেড আৰু এইবিলাক মানে চৌকিদাৰ যিবিলাক ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ সব মিলাই আমি আছো 15 জন এইবিলাক ফিল্ড ষ্টাফ হৈ গ'লতো এইবিলাক মানে চৌকিদাৰ এতিয়া জংগল হোৱাৰ কাৰণটো হ'ল কি এইবিলাক কাটাটো কৰি আছে আমাৰ ইয়াতে মানে ধৰ মাষ্টাৰ অলপ মানুহ কম দুজন আছে যদি এটা বেমাৰী এজনে কামখিনি কৰি থাকে এই এফালে কৰিলে এফালে কাটি মানে আকৌ জংগল হৈ যায় আৰু এই যিটো নতুনকৈ ঘৰটো বনাই থকাৰ কাৰণে এইবিলাক কামবিলাক কৰিব পৰা নাই আচ্ছা আইবিটো কি ব্যৱহাৰ কৰি আছে এতিয়া আইবি হিচাপে ব্যৱহাৰটো এডিশ্যনেল ডাইৰেক্টৰে কৰি আছে কিন্তু কোনো তাতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাই এই মানে যদি কোনোবা আহিলে মানে কি ধৰণে মেনেজ কৰিব নাজানো সেইটো মোৰ হাতত নাই এতিয়া তাৰ পৰা হেণ্ডেল কৰি আছে তেনেহ'লে বৰ্তমান ব্যৱহাৰ কৰা নাই মানে আলহী মানে সিহঁতে তাৰ পৰা কি ধৰণে কৰি দিয়ে এডিশ্যনেল ডাইৰেক্টৰৰ পৰা সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম বৰ্তমান মাজে মাজে কিবা আহে নেকি এই মানে কিবা গুণোৎসৱৰ সময়তে এই দুটামান অফিচাৰ আহিছিলে তেওঁলোকে কিবা কি ধৰণে থাকে সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম তাৰমানে কি হিচাপে কৰা ৰাখিলে Sai hemaro siling kiru inspection banglomati IBM kapmurim sang pen kichenglo chokomara tuma phan kipado kwadaranta kipangramsu heklongki manghumemi master role kawe pen sai hemang kang kipang thira sai kideng kawe chot kalisi assistant director of cottage industry and commerce along general manager kido aboha setami biahi corporate pen hemkom hemrai along anta kipangramsu amohorsi thek onlong non nalik tuma fan peklang ponji la ke GM quarter along si peklang ponpo la si non scientific ahin kapaprang pik penajok non adak chukidara tum sitame ingtia lang la pen all clear pa lang spray ke apon pensi non la bapa bang ta thi prepra la son si thek pon lo la si non GM mate general manager la dak assistant industries and commerce la so hem kelang ponji la pen kape me sen ponji sayang deng do an kapichun ponji ki claim along non hem langdam sena abang doma we ma la pen ko son si la sa hem non ki do bom lang ma so lang sarkar ke chari atum pen chokomara tuma phan apor pen sai hem ke dam pen ki onangji ahukum ki pi pe sodak setami hamren rong so piang kang sai hem along chokomara tum sai hem kachewangwe aphaisi ke ong pang thek abang ke pini karbiang long life pen kahumri damhut ang thek klang daklo cutting tailoring knitting training center government pen ki kimpon dolo bon sitami non amat ke pangram susi bikok jong silabang sa training center awasai pipondo pulotangte raratum ali doji bon sita non ke kelang ke pangkre ponajo council pen sitami rd ki pipon pedet ajoksi labang sa training center lapuding haklo lapuson langdam lo pulotangte assistant director aphan hamrena long nangbi puke amena phan chotlo athe angton asai pusitami dipu pensi claim etlo halada pensi pachun etlo ladaga bangke majokta nanghumria bang avidetlo trainer atumta avidetlo la pen kichale atumta avidetlo Karbiang Autonomous Council EM in charge Industry and Commerce EM Prabhachandra Taro Prabjin pen Adimakrong Kahumri Dampen Sai Deng Ponasonti Mesenji klang dia bangke government of Assam pen si ladak so sai hem ningkan ongtung pen ladak mane ala so hem kim pondo la pen so hem ki kim along bangke non cutting tailoring and knitting training center hamren assistant director of cottage industries and commerce ladak vi pondo sitame la pen ako license fit training center puta ladak ama sidolo sitame ilitum la towar lang pon sana cameraman pen peklang pon tha lano ho non ladak jongsi isi alam kachini ratatum kachini nangji lapen ratatum karju nangji abang ke lahano West Karbiang district headquarter along labangso training center ahem along jongsi avar sai ki pipon do posonte lapen training pipon bom posonte ladak towar bangke dakasafa pondoji mirki e pondoji lapen
non pine all clear po dawai spray ke apen abap ki thichot ji ke kali det nang ji ta hai sitame non adak akam ka che claim ka ve det penajok kelang ka pangkre ve penajok council pen sitame RD ki pi ka ve det penajok se non la cutting tailoring and knitting la da training center hamren along ki pi sitame la sonding haklo Hamren pen Daniel Linghi Karbing Long Lai Assam Education Minister Ranoj Pego Hinpen Assam Pragyan Bharati Scheme Pen Akang tu yang deng Loke Charlie Arisoe Jangatu Maphan Aki Joy Pen Loke Charlie Awarsai Kepajir Ponalong Kicho Nang Tek Chepaklang Pon Assam Government Pen Akang tu yang deng Loke Charlie Ji Aphan Kabor I Ponalong Phan Trok Sike Prat Trok So Se Chet Undergraduate ke Charlie Dunbom Ariso Ejangatum Amen Chet Hapon Si Ali Chu Endunlo Labangso sai kilang charipon laki Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ki charipon a government henlo. Labangso scheme ke paklang pon pen ongdung kiduk det ke boydet arisoe jang undergraduate angdeng ki charli bomatuma pan thedung akerap lapen loke charli along tangka maha akisung pen pajok dunlo. Labangso scheme jesimet akimang pon laki economically disadvantaged backgrounds ki do loke charli also maratuma pan ki charli ahut Dihina ki sungpen ki pajok pon henlo. Lason si Assam Education Minister Ranoj Pego Hinpen undergraduate a course ki charli apai Phan Trok Sike Prap Ho Sosi Mati Bangla ki sira surikre trok abangpu atum aki joypen admission kache palongdun awarsai chu endun ring tilo. Assam Pragyan Bharati Fee Waiver Scheme pen ongdung loke charli ahoralong sitami awarsai pajok pon. Lasolong Arts Science, Commerce, Higher Secondary Courses, BA, BSc, BCom, MA, MSc, lapen MCom setami parlo ponlo. Labangso scheme along alemate warsai kachapalong ponji aphan. Loke charli ariso ejang apia potum annual income lakhini pen abersi donanchi. Bon setami halapu self-financing courses ke charli ariso ejang atum abangke labangso warsai chu endunlong ledet po. Lapen government employees Asumar atum setami labang so warsai chu endun longli. Akang to yang deng loke charli ariso ejang atum pen academic record along ki jumnai attendance pusitami Phan Trok Sike Prap Ho an dovek nangji. Lapen ki damtang an asat lang along setami backlogs isita ave dead nangji pusi beklang ponlo. Education Minister Ranoj Pego Hinpen isi thedung ke pangdak pon ke lapu henlo. Assam along loke charli ke paching thur ponji lapen ke paprang pon rapeji aphan Assam government lapen universities atum claim pon rapet nangchi. Lasi universities atuma hien pen kiduk tet ke boydet lapen kavedet below poverty line mate BPL ahem pen loke charli ariso ejang atum aki joy pen amen ke thapona warsai pi ponangchi. Athe government pen universities atum aphan aki joy pen amen ke thapona atum apharman pi pajir pon verlo puta than pon. Labangso lam theke paklang ponalong jesemet surihini raing kora hini pen surihini raing kora ke thom aning kanang bong Assam along rialo universities ke do analong Assam Pragyan Bharati scheme pen aki joy amen ke thapon a universities amen laki Guwahati University, Dibrugarh University, Cotton University, Bodoland University, Kumar Bhaskar Verma Sanskrit and Ancient Studies University, Women's University, Majuli Universities, Mahadev University, Bhatadev University, Rabindranath University lapen Assam University henlo. University satuma phan pachimit me pin pen BPL ahem pen kewang loke charli arisoe jang atuma phan aki joy pen amen thap ponangchi. Labang solong anam kedo ansitami Samart e-gov a portal pen reimbursement ipon 2 poposi university satuma phan pin khat ponlo. Labang so asai kedeng pon pen government lapen university satum angbong kewang jilangani ke charli hin kang thur pon lapen ke paprang ponji aphan isi atowar lopusi than pon 2. State Desk Report, Karbing Long Live. Kidam tang pai pai ni pai kri siar ni ani gangsam por pai ki thomra
achitim apor malom Assam mate Karbi Anglong pen Nagaland ahoy long joy pen Birta kilong ateng pen khat khatiosi kapin khat ateng pen PS staff C20BN lapen CRPF atum pen chelangsi towar pikiri kakurgasai kedengpon padupon lo Bangso kiri kakurgasai kedeng bom ahut anigang sampor phai pliraji tim apor malom ihum FZ bike AS 03Q5648 along banghinia bang photung nangche thapsi Dimapur pen khat khatia hin kewang bom ahut pasang dunsi kelang chari dunlo Bangso hut gram haru troxira troxikebra trok tokbor trok honte meme morphine long dunlo Bangso honte meme morphine ke wana bangpu banghinia phasda me raikom sai khiatum nep ingnang poncheki kaching nang check abangpu lake Nagaland state Paren district Jalokia police station ke parlo walking them arong amikar thangchom chongloi asopo thon khogin chongloi artaninkan inkora trok lapen Manipur state Senapati district Saikula rong amikar kamhen chongloi asopo paulen chongloi artaninkan pike pusing pangthekpo Raikom sai khere deng kaching nang check abangpu banghinia tumsatami nonamat khatkhati police station alongsi bipon koklo pusi pachini pon Bokajan pen ananterang Karbi Anglong lai Tang te pinia Adap Abirta ki lapansi kang ton paniklo